Rauh mangkin pikedah krama sejroning nandur kakao utawi coklat ring Bali kantun kejantenang wenten. Kakao sane pinake lakaran mekarya coklat kantun katriksain pinake swagina sane nyanjiang. Kabupaten Tabanan pindah ke Kabupaten Sane Kantun ngelimbakang pertanian kakao. Kakao irike kantun ake ketandur santukan ageng pengarseipun majeng lakaran mekarya coklat. Kerama irike midab-dabin tetanduran nyani sinarengan mangda ngasilang coklat sane becik. Sangkaning dangan keni merana petani irike mejanten nguperi pebecik tetanduran ipun. Rikalaning sampun sandang ke alap, petani wantah nganggen juan kemanten sane kasletin arit. Kakao sane kapolihang kebelah mangda preside kepolihang batun ipun. Batune punike sane kepermentasi sedurung kagiling. Fermentasi puniki dahat mabuat kelaksanayang mangda pamikolihipun presida becik. Pengarsa majang kakao puniki kantun ageng saha deg-deg wentenane mawinan petani irike kantun teleb mentetanduran coklat. Petani irike akehan ngolah kakao ipun pereragan mangda presida dados coklat saha wenten taler sane keadol ring pengepul. Desak Aryani Bali.